Pemirsa palinggihan saning ranjing ke Bali ngelintangin pelabuhan Gilimanuk wusan lebaran sampun nyansan nincap. Duaning sampun kosek nanging kewentenan inucap kantun keturek saen normal. Selain saking kahanan ring pelabuhan Gilimanuk tanggal kali Maret nelintang, palinggihan sani ngeranjing akehan kendaraan kecil, utawi mobil maplat nomor Dura Bali, sani jaki liburan ke Bali. Lianan punika wenten taler sepeda motor plat Bali. Ya diastun nyansan kosek nanging kuentenan inucap katurek sain kantun normal. Galah liburan kantun sue, sani ngawinang arus balik ke Bali rauh antuk mepaletan. Rudi krama saking Surabaya mausang rauh ke Bali antuk liburan sareng keluargan ipun selami libur lebaran. Manut Dani sawitran miwah keluargan ipun ake sane libur ke Bali nganggen mobil. Neni Surya krama saking Bandung sane taler makta mobil mausang rauh ke Bali antuk liburan sareng keluargan ipun. Melarapan kuentenan jalan tol Trans Jawa ke Kantenang nguantu ipun ring pemargin nyani saking Jawa Barat ke Jawa Timur. Lianan punika ring kuentenan kendaraan roda 4 sani nganggen plat Dura Bali kepanggih kantun antar pengrauh nyani. Anutin data ring posko ASDP, dawag lebaran sampun kepanggih langkungan 13 tali unit kendaraan kecil sane ngerancing Bali. Rahina kata wilangan nyani 3 tali 500 unit sane ngerancing Bali. Surya Dharma, Bali Pos Nguningayang.